sengiyakuhlonipha from namhlanje. Ngisakubiza ngegama. Sengizothi mama umawelewele. Limncane mina. Uma Hello everyone, hope right suku lakho luhamba kahle. So today as ubonile-ke ivideo saqala ukuthi hayi bezinikana uwelile benokhuzana. Ukhuzana ubesathi ubabaza iminyaka kawelile, hayi kwabe usemthintileyo uwelile amaziki akwazi ukuyikhulumela, akwazi ukuyiphendulela khathalele kuthenjwa umtshela ukuthi hayibo usungijwayela kabi wena, ngimncane kabi mina usakwambona umuntu omdala wa-86. Ngikutshela wena, ngikuchazela ngizokudlalela leyo video khululeke, uyangazi nje ukuthi ngihlezi ngidlalela, ngazi ngakuphoxa, ngazi ngakudisappoint wena. Okwakho ukuthi usubscribe kuphela ukuze ungaphuthelwa amavidiyo afana nalawo uma ukuthi uyaqala kufika la, noma uma ukuthi nje uhlezi wabuka amavidiyo lapha athi usubscribe-ile. Ngiyacela bandla ukuthi ungisize usubscribe and ngeke uphinde uphuthele amavidiyo abalulekile njengalawa. And-ke ashone khona ngabe ngisekuzele isikhathi sakho. Awusho kanti umdala kangaka? Yazi bengibuka i-ID yakho la, yazi intanga mama. Umdala yazi. Hayi sengiyakuhlonipha from namhlanje. Ngisakubiza ngegama. Sengizothi mama umawelewele ngoba umdala. Bengibuke ipasi lakho umdala, futhi ke phela kudala iminyaka yayibuye ehliswe kudala, mhlambe ulako 55 manje. Hayi umdala, yazi ukuthi kodwa awunakekile ukuthi umdala, kusho ukuthi impela uyiphethe kahle. umama wakho ngo-85 kwalo 85 ingayena owakhona, mina ubaba wathi ngowa-86 ngashayela umolomekazi wami ipasi wangishaya u-85. Limncane mina. Umama wakho ngabe wa-86. Hayi mina iminyaka yami phambili nebhasi, mina ngowa-86 10 August. Mncane mina, ngeke ukuthi uma wakhe ngabe wa-85 wena ngowa-89 ngisuke ngiphisa iminyaka. Hawu shuthi uma wakho akuthole nangake na2 wathi uma wakhe na2 wayimitha. Shuthi uma uthi phela uma kuwa-85 shuthi uma wakho umithe wena na2 years. Kahle kanti yindaba leminyaka yami ngifuna ukuyikhuphula bathi ngifresh kanje. Nathi ngisosinobe bebabazi uthi usinoyazi ngeke ugcwele emakhaya emthuba unobuso ofine mawelewele ufresh. Ngifresh-ke mina, ngifresh nje, ngifresh. Ngimncane nje, ngimncane. Kanti wena ipasi lakho bengaliboni ukuthi kanti umncane kangaka. Angimdala mina ngoba kuthiwa nguma-70s, angiyena uma-70s mina ngimncane, amnyanga umene. Ngizwile uwelileke kutshela nini uwelile ukuthi hayibo umncane kabi nje yena, yekani libele nimkhuphule, yekani libe nimkhulisa mncane. Umtshela-ke naye kukhuzana ukuthi hayibo musulibele uthi ngimdala, faka ngabe uyababaza ukuthi ngaze ngamncane bo, because bayalamana labantu bacishe balingana. Anyways-ke siyivala lapho-ke ividiyo namhlanje. Ngiyathemba ukuthi uyi-enjoyile. Ukuthi phela uyi-enjoyile, ngiyacela phela ukuthi ushiye ulike khathi ngizobonga ukuthi ngempela cha uyi-enjoyile ividiyo, uphinde phela usubscribe. And mina I will see you in the next video. Ungakhohlwa phela ukuthi uhambe uyobuka amanye amavidiyo alana, nginesho nje ukuthi khona ozoyithanda-ke. Bye.